jadi matutuwa di amo hangin namin na ututok kami di son nung mabiyo ganda sa tabi hitatang daw na naman si waktu jadi praktikias ya kami nung sikombe ba praktikino kapasa tayo ng corona maulat ba dia mo ang kanabi napasa ko espiritu tutu kami apalagi yun Ulilay tingganay dudu mo sa udulan na maramarangi na marborulo na kalamar pere. Iba na terjadi penguatan di bagasi sadaryon. Mula dikulang kebesaran namin di kamu dan di pasata mo sa mga seperti itu di saya firma tututo di maningin oras mato di matubuli ila son na dua baru namin na purata mo talo maraging marsirambongan nang permanenta badaw-daw sa itulita badong naman si Kongkoman ini ay mga tututo jadi son balos ni torkor mo tung peholat torkor na mo yung pasata militigyon masih dia matuat nama masuk-masuk jadi kita asal jalo magudang ta asa manotor pa ita tahaliang imana sida saya no sama tuha satan na jadi itong madubusirang pilihan no siya ngananon tuha maramat nang iri-iri mamasuk-masuk mo di padalanan mo nang sumani pajumpa dengan keluarga di jauh dari masing-masing selamat jalan mendodeamu selamat tinggal di kami saya nomor tinggi daun ibu saya tinggi nalingkan pajumpa di hita ke nama marami nama buru nama beri di bagasan dan kalah seroha amang nama nabi di manor kami pasahatos sabi-sabi namin ang sukali siusun namin doa namin so pasawalan namin ang malaliligyon may damang magundang na opat pusing saya nabi manonton salay yang golong ni rohani Tuhan ta agyang manyatang marna saya kita nampe ida pada udau
Jadi tikiopera amang na balo nabi kadamang ma hasa sitio tuay las padong ako hasa tanla. Jadi tabangun dulu bisa diingat sambil menikmati kopi dan snack yang disediakan oleh panitia.